Ez bawerim em niha destê dikin. Niha ji temaşevan hêjara bêjim bi xêr hatin bernameya ku hevpariya İsmail Waqfa İsmail Beşikçi û kargeh hevra pêk dîne. Ev semînerên hunerî yê çaremîn em dar dixin. Bêya ku ez ji were ji xêratina we qala bernameya yekemîn dikim bira we. Engin Samra darxistin Bilal Ata Aktaş dêre mijara we ya bername hunerî ya dekoloniya adiyê min Celayre nera roje û di heman demê de mijara wana spesîfîk jî bêdengî û qad bû. A sêyemî jî Selman Akîl bi Hêlîn û Mehmet Ali Boran'la pêk aniye. Mijara wan jî di rojevê de hunermendên Kurd ew zext û zordariyên ku li hember zext û zordariyên ku li hember hunerê dibînin û di heman demê de qala perspektîfê kirine. A çaremîn Ez Nesibe Güneylî bi Berfin Zenderlioğlu û Aram Taştekin re em ê qala şanoya Kurd bikin. Hûn bi xêr hatin. Ez bawerim Spas. çawan başa çaye. Em başin. Te quraq. Correct. Ez di destpêkê de hinek qala Berfin Zenderliyok niha li İstanbulê dijî û hem mamoste hem hunermend hem şanoger hem jî dramaturg e. û a mêvanê me duyemîn Aram Taştekin ew jî niha li Stikvaniyê dike di heman demê de masraf dike û asistanê derhênerek û wek dramaturg jî tê nasîn. Ez ji Bakur heval Aram ji Fransayê heval Berfin jî İstanbulê tevlî vê bernameyê dibe. Em ê hinek qala şanoya Kurd bikin lê dema ku em qala şanoya Kurd bikin bêriya we ez dihine çarçoveyê vekim wê em ê hinek mijara me ji hûdilî be ji ber ku dema ku em qala şanoya Kurd dikin gelo em ê qala Kuderê bikin. Yani destpêkê de em ê bêjin yekem Kudere yan jî xebat li Kuderê doman diye ana li Kuderê dome. Rastiya ana sê perçe em hatine hev jî ev jî rastiyeke wek mînakeke ev bername jî mînaka rastiya vegotina şanoya Kurdî ye. Ji ber wê yekê ez dixwazim ji Berfin Zenderlioğlu dest pê bikim. Hem ez dixwazim destpêkê de qala ji me re qala ew jî dixwaze şamala performans bike. Ew jî bi Mîrza Metin re di hevra avakirine şamala performans û xebatek baş û hûr e. Silav û rê ji psîkatera jî Berfin. Spat. Ez jî dixwaze tevî bernameyê bibe. Spas Nesibe ji bo peyvinteyên xweşik. Şermola performans 2018 ez û Mîrza Metin em me bi hev re ava kir li Stenbolê. Berê navê me Destar Teatr bû. Piştre 2010 de jî me dît xebatên me hin berfireh dibe û em dixwazin bi disîplînî jî bixebitin. Loma me sahneyekî ava kir û me navê wî jî danî Şermola performans. Li wê derê me gelek lîstikan jî derxist. Ez bawerim bîsta derbas kir nêzî sî lîstikên yani sî heb Kurdî lîstikên Kurdî me derxist û ev piştre jî mixabin 2016 de jî ji ber hin tişta ji ber tiştên polîtîk û tiştên aborî hebce bû ku me sahneyê bigirta û wê demê şûn de jî me navê Destar Guherî me xist navê xwe Guherî me kir navê Şermola performans. Wisa niha jî em bê sahnene lê xebatên xwe em dîsa jî didomînin. Beriya salekî min lîstika balans çêkiribû û îsal jî ji xwe ji ber pandemiyê mixabil min lîstikeke Kurdî çê nekir lê ji ber van tiştana jî min dîsa jî xwest ez xebatên xwe bidomînim
و خباتك جبو هم شانويا كردي جبو جي اكو دخازن خباتا الاستيقواني بستينن من جبو وان اتوليه كي تشكر لي ابجي جبر بانديمي انها مسكناند. سپاس سرکفتن. ev listingen tekalkır o xabata ko tekalkır ev sernivîsa me şanaya Kurdî her listikekte ve sernivîsek bin sernivîsek ji bo mijara me ji bo wê yekê pir giring e. Aram me baştara. Ez her dem ji hevalê jin dest pê dikim divê tu jî ştekî bendamî. ما خبرت الفرنسا دجي جبركو ازوتي جيم بهبره خبيتي ندمك دريج لامدي هم خندكاريا من بهبره درباس بويه از هناك شاهد من خباتين ترى لي بتايبتي جي نهار خوازم خرافاتين تين فرنسا يمكن لباريس دجي هم اسبانيت كي هم مصرخت كي هم الاستوانيت كي ازاورم ام كارن خباتين تجي هورغري بنين خباتين تايبت خبات من الفر از داویا ده 1017 هاتم فرانسای نهاز دفر پنابر مخابنج بر همی سدامین وان سال داوی کم گیش دزانن نهاز هم وقت استقبال خباتم هم لیستی خود نفسینم هم جی لاسیستانیت کم لجم پیتر بروک و ده همان دم درجه خبات خوی اکادمیک بردوام کم مصر دیکم مصر درجه شانویا کرد انتخابتم لسر دنگبیجی انتخابتم د چند دنگبیجی دا المنتین شانوی چون از اینکه لسر وان خورده بم ناز لیسکا خود یمین الفرانسای دلیسم سالاچوی لیسکا که من نفسی بو نابه World is Blue دنیا شینه نفسی بو لسر پنابرین کد بحر در جانا خوش دستن کل خنا گین بدری لسر وان بو مجار او بو لیسکا من دیمیش نها هابی دریمز اون استوار کرد یعنی خیالین کیف خوش چیروکه کردی از دلیزم لور قرار کردستان اتکم جسال نوتی حتانی حتنا منه یا فرانسه زنه کی قرار بیتکم لیسکا که جی کسی بیتی وک چیروک بیش ستوری تلر از لیستی پیشکشتی بمرا موزیک جنه کی هیا او لسه صحنه بمرایا لیستی که نهاج بر پاندمی سکن یلی ام گلک جرا لیستن و ام بیشن جبو پشتی پاندمی جی برنامه ما کدیار بونه هنه نه همی کارو باری ما مخابن گردای پاندمیه وک مگوتو خبرت من اکادمیکش بردام دکه و از حول دو مثال بخاطرم در بازی دکترای بگم. گلک سپاس تبصره گشتی گوش بروی که دو تشت بالام کشان یک تقال المنتین شانوی و دنبیجی کر از دست بکی دوی پرسم و پشت تقال هپی درنس بکم المنتین شانوی و دنبیجی یعنی هنگ اموجی بناسن سرچه دنبیجی بتایبتی سر کسان آن قلا فرما دنگبیجی و شانوی دکی تکستی و گوتمه کیجان یعنی افدمک درجه از باورم همی در دوره شانوی کرد لسر دنگبیجی همی قاده هنری کرد لسر دنگبیجی دخابتنا لسر دنگبیجی نقاشت کن جبر که مخابن دقاده کردی ده لکردستان تشتی که نها مای اوه یکو مروفت کاره تکلیه خواب پیشروژه کردستان و دینه دنگبیجی وک چندکی وانه همی پاراستی جبر ویجی و گرین همه سر دنگبیجی چتکی پرخوازاییه و لگورمجی چتکی راسته یعنی از سر چهی لیوید خبتم از دنگبیجی وک فرمه کی وکی سردی سر نه شانوی لی فرمه کی نشاندانه یعنی وک فرمه کی که شانوی جد که ونابه وک فرمه کی که امیجن کنسر جد که ونابه یعنی تشتکی که کسان تینه جمع هفدو و او کنترل که وی چتی بره وده یعنی از لسروی هلیت خبتم یعنی لگلک خباتان دا آنجی گلک مقالان چتان دا مثلا هن کس بیجن که دنگ بیجی آنجی
کو ام دست به کو ام بشن پاشروجا شانوا کردی چیه دویمش دنگ بجی دست پی بکن نزیکاتیا من بیاوایه لی از دنگ بجی وک فرم کی شانوی دگرم دست تکلیاویا به مکان به تماشامان به لهنگن چیروکی را تکلیاوی چیه سروان خبتم لی از ویا باش زانم که دنگ بجی نه شانویه و دنگ بجی که حتی نه چلو دو دنگ بج مبوان را هفدیتن کریه yani sedi haştevan alakavan şanı hepsine pranivan zanı şanı şey yani le az havul dedim ki jevdet çteki zeft bıkım u ya her zede balamadık şine formavan çirok avakırneye az yani az bir bejim ev pır balamadık şine jber kote da imajinasyon pırın yani teda pır hoş resim dikin mirov بچن هوا که دکارت شتکی خوش ببینه جرم از چه خود دیگرمش مرا براسی جوک فیلم کیته یعنی از لسر وید خبتم من خبتا من تزخوا اتوا یکمین من قدم ده یعنی کارم بیجم هر چی خاص بدلی منی بوجی باوی کی سرکفتی در باز بو و اتوا دیمیج ای سال اوی بقده از هول بدم که براستی هلوسته که ریالیست نشان بدم نه که دنگ بیجی بکم وقت چنده که اگزوتیک وقت چنده که اندمیک آنجی وقت تشتکی که کردستان تنه دورده هیه نه تنه تشتکی گرینگه چنده که خوارویه بالا مدکشینه وقت شانوگره کی اثر خوب پیدشینم yani. Gelek spas. Te qala Happy Dreams kir u te go es qala Kurdistan etkim u karo qala rawşa qatkim penaperi etkim. Ev tekstek spontane tene bizden yan tekstem min nivisi yani tekstem min وقت سالا نواتم فرانسا من tekstem nivisi le بدر هنری مرا مجنوب adaptey sahne kir جبركم من بكردي دست بتكست كربولي من فرنسي قدانت جبركو فرنسي زمان من دايكينينا هاد شخص از باش باخ فمجي جبو ادابتا كرنا سر صحنه زمانه كي مروف بدوي بسبوره كي دبينه جبروجي بدر هنري مرا مجنوبه تكست ادابتي صحنه كر من لسر هلا شانوي سر هلا الاستقواني من سر خويشانده در انرجي هلا سر هلا جنوب ادابتا كرنا ليستكي سر صحنه سر خوشانده ما هنکی کار خوب بیاوی به هفره پاروکر لیستیک ج زاروکاتیامش فرقی ندست بید که ج هم بجن ج گند شوتاندن حتی نی مسئله حزبالله حتی نی هاتنا منه پشتی که هاتنا آمده پشتی که آمده از هدیدی پولیتیک بو من وانه و ناس کر از بربخوا چوم پشتی که من براسیجی بیا ام گش جیانه سیستم معنی بوار حاله کی که جخوا جچاندا خوا مجدیا خوا فدید کر یعنی پشتی که از اینکه پولیتیک بو من راستیا خو فهم کر من گو از چوا هول بدم از چوا بکاربم وان ساله که من د پسیکولوژی که بندسته در باز کر وانا جنوبا ایشن جبرکو ایشن حوجه که بنت درمان کرن چوا تکارم وانا درمان بکم وانا بولیسکی از اینکه اتکارم بجم از درمان دکم از اینکه خوشی نقاش دکم هنکی خوشی رخنه دکم هنکی هر چقدر بزانستی جو که امنه کتبون و خطره بجن اسیمیلاسیونه و تشتیوی داوی دا امتی دا هن هلیوی دا امتیک شون یعنی سدمه که نها مبخوزمان خواه گرتیه و دخوازم وان چیروکا بجم سدمه که یک جویجی بلکی جانا خود پرسم بجم گلو از خوازم بخورا الهب بیم بخورا عشتی کی چکم جبر کو جوی حال خود بره من نفرت کر جبر کو اسکه او سابو کو راسیج یکی کوجدیا خو فدی بک زمانه خو فدی بک یعنی کتیه چه حاله دی یعنی هل وستا ولیسکی هنه کی اوه چوا برای شانو چوا بشتی من هول دا کو خو به زمان خو چنده خو گری بدم و شانو چوا جبو بی بو ارمانجه کی لیسکه دا قالا گله چتادکم میناک خانمه کی پشتی لیسکه جمرگو از کردستان قط نازناکم لی ایشف وکا کومندیلوکا کردستان خونده به منوسا هیسکر یعنی تشتکی بیا وای بو هپی دریمز لیسکه که بیا وایه و لسر تکیلیا منو و
pismamekî min derbas dibe çawa ew dibe gerîla çawa ez dibim şanoger lê dawî da çawa em tê ser heman rê ku rê rêya berxwedanê hêlekî wî huneriyê hêlekî wî em bêjin leşkerî ye. Yani her çıkas ev mijar ku em nas dikim ve jî dema ku meriv godar dike pirçik canım em dişe ez ya rast bêjim. Em van mijaran dinasin van çîrokan dijîn lê dubare godar kirin heman hîsê jî dîsa dubare dehîst kirin. Ez ê werim mesela ku niha li Fransayê şaneyê Fransî dikî lê xebatên xwe li ser şaneya Kurdî dikî ez ê werim ser wê meselê lê beriya wê ji ber ku dîsa dibêjim senivîsa me şaneya Kurdî ye ez dixwazim birêz berfî Zenderlioğlu vê qise bikim ya ku ez dizanim ji 2004 heyan niha lîstikvaniyê dike û komana wa kiriye wekî mamoste dixebite pirsek ku ez jî li serê dihûr digilim yani dixebitim difikrim e şanoya Kurdî û şanoya Kurdan yani dema mirov dîroka şanoya Kurdî lêkolîn bike ev pirs jî li gor min dertê hemberî me şanoya Kurdî an şanoya Kurdan şanoya Kurdî were kirin bes ji bo şanoya Kurdî an divê çand divê xebat divê cî divê mekan ji ber ku tu niha rojavaya Tirkiyê de jî hemû xebatên xwe ji heyan hat telwir kir ez fikrên te jî divê mijarê de merak dikim. Elbet yani mirov dikare hin navan li ser wî bike lê em dibêjin şanoya Kurdî ji şanoya Kurdî de yani berî her tiştî hewcê ku zimên kurmancî zazakî yani işte zaraveyên din bibe wê dem em dikarin bêjin şanoya Kurdî lê helbet di nav van mijaran da jî eger ku çavkaniya xwe li ser meseleya Kurdan mijara xwe em bêjin di nav wan tişta ava kiribe helbet li vê derê jî mijareke din yani em dikarin vê demê şêveyê şanoyê vê demê nîqaş bikin yani ji li ser wî ya biaxivin yani li gorî min yani berî her tiştî tu vê karî eger ku bi zimanê Kurdî bikî ji xwe em dikarin bêjin şanoya Kurdî lê helbet ji xwe aram jî got yani em jî feyza xwe yan ji hêza xwe çavkaniya Kurda digirin me jî heta niha hin lîstikên xwe de mîtolojiyên Kurdan me li ser wana lêgerîneke kir û çîrokên xwe yan jî li ser helbestan em li ser wana lêkolîneke kir me û lîstikên xwe piranî li ser wan tiştan ava kir em bêjin mesela ez dikarim yeksar bêjim lîstikekî me gor hebû Mirza Metin nivîsandî bû vê lîstikê li vê derê mesela çîroka Pepûk dizanim piranî mîtolojiyeke di nav Kurda de ye li vê derim yekser di nav lîstikê de nivîskarek hebû qala Pepûk dikir û ji xwe li gor wan şert û mercan hin tişta dihat nîqaş kirin yan jî berbiçav yani çi dihat nîqaş kirin şereke niha em dizanin li Tirkiye heye yani muqabil nayê pejirandin lê dîsa jî heye şereke qirêj û li ser wan tiştana jî mesela wiya jî dihat berbiçav em bêjin mesela lîstika me diskobeşnoluk bû ev bu neh sale li ser dikeye niha Mirza li Almanyayê saleke li vê derê dileyse belê gelek serkeftî bû her bir ji li vê derê ji xwe gelek kes ji xwe gelek nirxandinên şanoyê hate kirîn gelek xelat jî girt ji xwe ev jî mijara xwe him yani em ji bo vê lîstikê me digot ceribandineke li ser wexşeta girtîgeha Beşnoliyê Amedê û me digot vegotina wexşetekê ye bi rastî jî yani me tiştek wisa difikirim em gava ku ketin di nav vê xebatê me dît ku tiştên wisa wexşetî yan jî tundî hatiye kirin yan mirov nikare bi şêveya şanoyê jî yan jî bi şêveyeke estetîk bîne ser sehne lê armanca me ew bû ku em wan tiştana bi rêyeke estetîk ve bi şêveyeke din ve û tiştên belgeselî ve em bînin ser sehneyê
و زمانك دن آوا بكن وهلبت لوي درجة لوي مناسب تجهيز راستي استقامية fiziksel pır hateditin em servya pır kabitin u ve de Mirza Pırani liser dengbejan vurdu bu liser dengbejan xabat yapıdikir u ve deri dengbeş denge xaçava partinin u hilma xaçava distinin u liser denge wan Pırani xabat yapıdikir u jber ku dinav mistik ya da çend karakter hebu hem hala mişko dikir hem hala pirek dikir u hem hala jo dikir u Pırani mesela liser dengbeji dengi xwe liser vana bikarani u helbet listiken dindindeji yani mijarin me Pırani çavkaniya kurda bu istikarım mecim yani her gün yani mesela mitolojiye reşe şevi mecvi feyz bir bu istikamaya yekemin mesela medit u Ali Muşeva mesela rote şevi bejin Ali Sarhadiye'de bejin reşe şevi yani ne reşevi u meşgul navel istikecektir reşe şevi u reşe şevi jibome mitolojiye ke erk bu u dinav listikede şpa lisar vana listik berdevamdaki yani her tımşka yani listiken mi dinav van şartı merca da digere yani em bisa her çıkas em bajaride mezindadın em ne bir jiyana fa bidominenci em bisa dufazın em jivan tiştana feyz bidirin u dinavan tişta hurdudun u şano yapı servana Pırani amade bitin u zamanike din bir şey ve ki teatrali emlinin ber temaşavanın var. Spas. Yani hem derdeki meye hem hezame heye. Bağaya vate yani derdeme heye le hezame jiyem ko derde ko bağaya cana estetik cana profesyonel bedin nasinci temaşavanavle. Her tane be nabeş belki Türkiye'yi unduzanın her tiş probleme tu çıkas karekidiki u kareki şu kurdi biki jibote yani helbette ve deri şano pır sonra le gavako tu şano kurdi biki ev problem her tümde be dukat sekat u pır sonra le teknot şkam jidi bejin hezame heye hayalame heye u ev an haterime yani. Hevci. Ez ê vê mijarê dixwazim girêdayê mijara qirkirina çandê bikim ji ber ku şano ji çand û yani ji çandê nedûre ji ber ku çîrok, stran, vegotin bûyerên ku li civakê de jî hemû girêdayê şanoyê ne hemû girêdayê formên lîstikvaniyê demê de girêdayê tekstên ku werin ser dikêne. Lê demek dirêje ev anha pir li serê distekinin ev mesela qirkirina çandê stran tên dizîn eşra bêjim çîrok tên dizîn yani destê wan bigêje ew ê tekstan jî ji destê me bigirin û wergerin Tirkî wan jî bilîzin ev mesela ku herî zêde ez bi baldarî dema ku dibînim van salên dawiyê de çîrokên me bi Tirkî tên lîstin çîrokên me bi Tirkî tên tên weşandin ji ber ku çîrok jî girêdayê tekstan e girêdayê vegotinê ye wekî ku min got bûye lîstikvanî ez dixwazim hinek fikir û xebatên we li ser ev qirkirina çandê tekstê tekstan û tekstên Kurdan yani xebatên we hûrgiliyên we qet sevê mijarê bûye an nebûye yani kî ji we dixwaze bersiv bide em zanim. Ez dikarim biçe Kurd bafım mesele gava ku me şermola ava kir me got Arman Cameya yekem emi tekstê xwe bi xwe ava bikin ji ber ku di nav şanoya Kurdî de mixabin hin nivîskariya şanoyê pir kêm e û kêm kes dinivîse loma me got em ê tekstên xwe bi xwe binivîsin û ji xwe
yani temaşevanên me dizane yan jî eko dixwazin xebatên me ji xwe binêrin ji xwe li wê derê vê bibînin ku tekst ji xwe em dinivîsin lê helbet em dizanin bi aliyê dagirkeran ve helbet her tim vê hişmendiyê vê pêş yani dixwazin vê hişmendiyê her tim ava bikin û ji xwe di nav hunera Kurdî de em ya dibînin muzîka Kurdî tê qedexekirin gava ku yek guhdar dike em mixabin em dibînin ku yek înşaatê de yani davêjin xwarê yan jî konser tê beqakirin yan jî wan vê mehê wedît şamoya Kurdî teatra jiyana nû lîstikê wan lîstika ku Dario Fobu hat qedexekirin û mixabin ji ber Kurdî em dizanin ku ji ber Kurdî tê qedexekirin me de heftekî berê li Rihayê jî hat qedexekirin belê ev qedexekirin qet mixabin Tûydarî hatta anha beriya bernameyê ez û aram wisa xeber dida ya min jê re got 16 sal ez di nav şanoyê de me û 16 sal hem li ser qedexekirinê li ser sansûrê xeber didin û tu tiştî nayê guherîn lê ez dizanim ew dixwazin hêzê me bişkînin yan jî hişmendiyekî wisa ava bikin ku ew dixwazin dibêjin em herî bilind kes emin herî ku tiştên xweş baş difikirin emin û ji xwe çanda ve kültura ve ji bo me çavêjim piştî Tirkiye yani piştî Tirkî tê yani Tirkî de dibêjin ya ötekî ew her tim em dijîn ji xwe ew her tim dixwazin tu li ser wana hûr bibî yan jî li ser van meseleyan eleqedar bibî lê ez ya bi xwe ya dizanim şanoya ku eko ez tê de me yan jî ez xebatekî eko ez dikim ne kemî şanoya Tirkiye yan jî ne kemî şanoya İngilîziye ji ber ku ez profesyonelî vê karî dikim û li ser hûr dibim dema xwe ji bo vê karî digirim û xebata min jî hêza min jî zikra min jî li ser şanoya Kurdî piranî wan salên dawî de min ji bo hin lîstikên Tirkî jî di nav wan lîstikan de jî derhêner tekir lê navên da jiyana min de her tim şanoya Kurdî hebû belê ew ji bo me em dizanin her tim hişmendiyekî wisa hebe ve ew her tim vê bixwazin vê tiştê holê rakin bi qedexebûnê yan jî bi astengiyên din mesela gava ku meserî lê didahin ciyan ji bo lîstikê yan jî gava ku em derdiketin turneyê ji me re digotin sehne nevalaya yan jî cî tune gava ku dibihîstin ku lîstik Kurdî ye her tim tiştên wiha ve ew bibe ji bo me asteng lê ew ya eko ez dizanim eko ez dibêjim em ê jî her tim wek hevî vê bixwazin û vê heqê xwe yani duyê heqê xwe em bibin hatta niha jî karê me wisa hat karê xwe wisa domand ew ne lütfekê yani ji bo me ev heqê me ye ev mafê me ye em jî niger wana ji xwe digerin ji bo wî em karê xwe dikim yani yani kesî tiştekî naxwaze Aram yani mesela qirkirina çandê tiştekî nûnî neşxe mixabin di karakterê Komara Türk da ev heye û tenê karakterê Komara Türk da ne karakterê hemî dagirkeran da ev heye yani hewildan asîmîle nekirinse biguherînin wek çîroka xwe bidin nîşandan mesela Türk dibêjin Newroz jî me ye Türk dibêjin Meme Yalan jî me ye yani hin tişt hene werxurtin ku înkara wî nakirin carê dejenere dikir mesela diguherînin ew dikin tiştekî nûnî ne ew dawî jî nîbe yani hetanî dagirker hebe ew hemî hişmendiya wan jî hebe
ئێمە چ دکەوە سەرمە لێمە ئەم دکارن چ بکەن بەلکی هەنێکی وێ پرسێ مرۆڤ دکارە بەڤی ئاوای لەخوا بزڤڕینە یعنی ئەس باوەرم حەوژەداری بمە هەیە و ئەم لەسەر چیرۆکێ خوا کوور ببن چیرۆکێ خوا دەما کومە چیرۆکێ خوا دەرخست دەما کومەش چیرۆکێ خوا تشتێکی دن ئاوا کرد سبێڕۆ برا هەمی گەلانژی وڵاتن دنیای چیرۆکێ ماوەکیە خوا بدە نیشاندان ji بوومە پرسکرێک تو نەیە ئەم دژمە پرسی لێ کومە چیرۆکێ خوا ئەنجی چاندا خوا دەرنەخست پێش ژێ تشتێکی ئاوا نەگر ژنووا نەگر دەست وە چاخێ دەما کەسێکی دن بگرە دەست ئەم دەبێژن ku tê qirkirin mesela mînekeke pir biçûk Hamlet belki de hemî yani Hamlet bu Kurdî jî hat lêstin yani viya bi fikret belki de hemî zimanê dunyayê de Hamlet hat lêskandin ez nabawerim îngilîze gotibe çanda me xirdikin ji ber ku azadiya derhêner heye ku wê lîskê perçe perçe bike yani ji belki çîroka wê jî diguherînin yani hene mesela me li vir Hamletê absûrd dît yani alaka wî Hamlet bi hev tune bizanî çîrok yani sedî hafte ne düşüyor yani guhart bu yani jber ve azadiya wî heye inca jber ku tu derdeki İngilizce bir avay tune ya nabejin ku çanda maatiye kırkın antiye dizîne jî inca de ku me çanda xwe ya resen ku me ji tiştekî ava kir ez bawerim piştî wê em ê hewce vê pirsê jî nebînin ya baş ku em li ser wê hûr bibin û jê tişta ava bikin bi hezara çîrokê me hene yani ez ne şaş bim nêzîkî hezar kilometr dengbêj cemin hene wek arşîv nêzîkî hezar yanî her yekê ji wan destaneke yani mirov dikare vîya wê bêje û ji xwe em bijin çîrok û destanê me gelerî ku anonîm min hemî kes jî dizane hene ji wana her yekê hem film tên kişandin hem müzik tên çêkirin hem şano dê çêkirin hem ew dans bê çêkirin dansa modern bê çêkirin yani helwesta min li hemberî vê ew e em dema ava bikin wê çaxê ji xwe malê me dimîne kes nikare qirjî bike yani Evano yek ji we ev min qala qirkirina çandê kir yek ji we qala sansûrê yek ji we jî qala çîrokê û derxistinê pêş kir bi rastî jî her du jî girêdayê qirkirina çandê mesela sansûr pir mijarek girîng e ez bawerim Berfîn Zenderlioğlu ez rast dibim Berfîn Pisrênenê Hunermend hinek rêzdariyê nizanin pat nav bêjin Zenderlioğlu ji ber ku tu salan vê karî dikî te got sansûr ji bo min tiştekî nûnî ne yani her dem sarsûn heye cana ev vegotina ku qûstêne nindik nevalaye ev jî sansûreke eşra bijim astengeke yan jî dest avêtina tekstê jî guhertina tekstê jî sansûreke û sansûr yani neniye hêjî didome aram taştekî jî qala ekê kir çîrok û derxistina pêş kir bi awayek ez jî tevlî te dibim wekî te difikirim rast e dema ku tu qala çîroka xwe xwedî derkevî û dünya hemû çîroka te bide binase dixwaze bire Fransîz were Fransî vebêje ew çîroka te ye yani çîroka Kurda ye lêberê cana jî tiştekî biçûk derfet nîne ku tu wê çîroka xwe hemû dünyayê re vebêjî derfetê te çê nabe sedema yekemîn jî belkî tu gelekî ji rojhilata navîn mînak beh hezaran sedem divê hebin tevî divê mirov heza xwe bernede her dem çîrokê xwe stranê xwe çanda xwe xwedî derkeve û ji bo wê hev bide em hinek ji ber ku hûn her du jî qala xebatên xwe li ser dramaturjî jî dikin hûn binivîsînin pir tiştekî xweş e ji bo ez vê mijarê pir girîng dibînim mesela Berfîn Zenderlioğlu te ji min re qala ekê kir te got henî pir kes tune ye di şanoya Kurdî de binivîsîne dema ku min ser vê fikirê me got gelo heya min ji tekstan tune ye yani heye acaba heya min ji tekstan tune ye bi rastî jî tekstên şanoyê biçekî kêm ne wekî strana ne ne wekî şanoyê ne ev xebata we ya her du jî ev nivîsandina tekst ez we di destpêkê de pîroz dikim ev pir mijarek girîng e ji bo şanoya Kurdî xebatek serekê jî
هناك قال دراماتورجو قالوا من دما كنت نفسين أرام هناك قال هابي دريمز كرجو اشتاز من جتشيروكا خو صوت قلت من شيروكا خو وكي تكستي يعني سادتي از من خلال فيلم نكبت توجد نسينا وسبع فيلم حتى أنها سيلستيك من نویسی یک رششه یک آنتیگونه 2012 یک شی جبو زاروکان من لیستیک که نویسی سيلستيك من هنا ويكشي رويال كورت هبو لندن هاتبون كتم دناو خباتهم ولستيك يجي من دنجة دربي دريان لستيك من صانويسي حتى أنا يعني باشا دراماتورجي خود پرورده خواه پروفیسیونل دیگه او جعالیک و عالیک جعالیک و عالیه دیجی لما كنت نویسی خواه جبو تکست تنفسینی لما كنت تکست تنفسینی جبو شانو اکردی تش چیروک خواه چاندی چیروک خواه روزانه و یعنی چیروک جوا که سود دگری آمنا هلبت دقرم جبالك الاستكاريش شويدا شخوان سار ميتولوجية ام چوبون ميري شوي من قوية روتي شوي رشي شوي او شخوان چانده که دناو کردادا هي و هر تنبان مسئله آن تيگوتن گواكو دناو گواكو دخازن يكي بترسينن قالا ميري شوي دكن يعني رشي شوي دكن و الاستكاريش شويدا هلبت بله مسئله ما پرزیده یعنی چیروکن ما پرزیده نه لحاجه کو تو گاوا کو تشتکی با آفرینی و شویه که جی آوا بکی شویه که تئاترالی یعنی شویه که چاوا بیجیم تو و مسئله و چاوا بیجی جبو شانو هیزان یعنی جبو تماشوانی نخواه جبر کو ام آنها پرانی دنام شانوی دا بیاد بیجن ام نا بیجن درده چیه ام دبیجن تو درد خود چاوا بیجی مرا بیجی yani azıcık prani gava kulistike ke denimisim yani gava kulistike ke te destemin az gava ku derhin ertiyawe dikim u az bejim az ve listeke çava lisar sahneyi ava bikim bir samına yekemin eve jibomun ومن زانيجا استنبولي دا في بيش يفان بيش دراماتورجي و نرخاندنا شانوي كريتيزما شانوي و لبه درجه شو اسميني وانتشتانا بون غاكو تكستكي تي دستيته تو her tişti serubini diki و غاكو مثلا Antigone 2012 جي از نویسم شو ام مثلا جي دیسام مثلا ترکیه من فیز گرتبو لبدری مگوت یا شرکه هی لبدری جمجارا لیستی دو براهنه یک دیچه سرچیا یک دیچه لشکریه و هر دو براجی ته کشتن و یک لگور وک من جان سوفوکل جان آنتیگونه من فیز گرتبو آنتیگونه کو سوفوکلس نیسان ولی مجار فرقو هری بو yani من تاني مسألة جاي قرتبو جبالكو ترك قاوكو ام بيشي ردجين كردشي بشبه لستيكا أنتيغوني يعني مقابل 2000 بريا حتى ام دكارم بيجن 2005 بلي حتى 3000 ام بيجن يعني meseleyi ustabuye u Sophokles nivisandil li em anhaji van meseleyan disadjin u teni nav duhere teni embejin bajar duhere leqat mijar na guhere jiber ku dagirkeran qat na guherin hiçmendiye dagirkeran qat na guhere prani duve listik edeşi çuha muqasti bu ezviya benim berbeçev بله یک چما امدزانن گوراوی لکودریه مالباتای دچه لسرویا دخوینه ام بیجن یعنی دچه گورستانی ام بیجن دعای که جی دخوازه دیسا رحیوی دلیوی شاد به yani لی adın eku çuye serçiya em nizanın hestiyevi jی لکودریه لسرویا demek ya listik işte disa mesela Türkiye'ye خبرتي من دنجي فراني روشلاتا ناوين درباستو او دروي دريان
ev jî li ser dîsa du malbat hebû jineke naxwaze êdî li wê derê bijî sereke qirêj heye li wê derê û dixwaze here Amerîkayê ku yek ji Amerîkayê hatiye yek jî hatibû yek ji Londonê du malbat hebû lê ew hatibûn rojhilata navîn bi du leşker li wê derê karmend dixebitiyan û lê her du jî jina wan nedixwast ku li wê derê bijîn û ev jî krîtîka şerê dikir. Lê dîsa min yani ez hêza xwe yan jî mijara xwe him li gor dinyayê him li gor Tirkiyeyê him li gor Kurda yani fêza xwe yani ez dikarim bêjim kurtasî fêza xwe ji nav jiyanê ez digirim. Ji ber ku ez ne dûrî vê civakê me yani helbet ez Kurd im lê em bêjin ez jiyana gundî jî dizanim jiyana bajarê jî dizanim nizanim hinciya ez dîtime û li wê derê çawa tê kirîn van tiştana lê gotiya derdê min piranî ew e ku ez van meseleyan çawa temaşevanên xwe re bêjim. Yani ev mînak formeke nû digerim yan jî zimaneke nû her tim dûyê wî li şopa wî digerim ya bêjim. Pirsa min û mînaka ku te da bi rastî jî pir bi hev rahat girêdayim. Min nizam û mesela Antigone te nivîsandiye tekstek te wisa heye min nizam bû. Yani bêriya zaynê 405 sala 405 da Sofokles qala Antigone dike em li Tirkiye sala 21 da heman Antigone dijîn yani dehan Antigonen hal li vir dijîn. Çawa Antigone dixwaze Polînikes jera bawayek ritüelek wî bişîne em jî heman tiştî dibînin dijîn û tiştekî pir rojeve tiştekî sala 21 de ye min ji te pirsî min got çîroka xwe sûd digirî piştre bi vê bersiva te mij çîroka xwe mij pirsa xwe şev kir yani ev e mijar wê demê hatiye jî heman çîrok anha têjîn li vir têjîn em dijîn te nivîsandiye ve min vê pirsê nekir. Na baş bu ku nizanim bile neymirim problem nîne. Yani ji ber ku em jî xwe yani em hevdû baş nas nakin mixabin yani li vir jî mesela çend kom hene em bêjin yani belê em hevdû nas dikin lê êku wan dera mesela Vanê kom hene ez zanim Batmanê hevalên me hene Şanoyê re mijûl dibin em jî li Amedê bêjim mesela Bitlisê lê mixabin tekiliyekî ew qas xurt nîne di navbera me de ev jî dîsa girêdayê hin tiştaye yani em wisa tekiliyekê me wisa em bêjin danûstandineke me wisa xurt nîne carna me yani me dixwaz hîn projeyên ve em hevdû nas bikin lê carna dibe carna jî nabe û heta niha beriya 3 sala jî em hîn cara hatin Amedê Vanê Batmanê em çûn hinciya lê mixabin ev 3 salê em ev qas naçin turneyê jî û em şanogerên van dera jî ev qas nas nakin yani ev jî dibe ku ji me ez dixwazim bi taybetî werim ser wê mijarê jî mesela ku hem ji xwe ji rojlat rojava başûr bakur ji hev cuda şanoyê dikin yani ji hev cuda ne ha ji hev nînin ez wisa ve bêjim ez ê qala perspektîfa wan jî bikim lê beriya wê ez dîsa dixwazim vegerim pirsa xwe û aram ev hep bîdirîms bi zimanê Fransî ve dibêje ji çîroka xwe sûd girtiye te çima zimanê Fransî yani ne ku rexnetkim nîne yani ez bawerim bersiva te ji wê heye û ez wê bersivê jî dixwazim bibîzim. Yani çima zimanê Fransî yek çîroka min yek mixwest ez bêjim min xwest ez Fransî bêjim em mixwest ku ez ji Fransîya re bêjim hêlekî vîya wê hebû hêla din jî yani heke min bi Kurdî wê lîstikê çê bikira
از دنوا قدا کردی دا بماما لمگو هیکو درفته از لپایتاقتا هنری لپاریس دجیم و تکلیه مجی هبون من یعنی یا راستی یروج مپرسی من سالونی بری دما من دست به خواتا ولی سکر من خیال دکر که وره وی آسته منت کرد جرباندنه کی بو لهف هات یعنی چیروجی از باورم بالا فرانسوی کشانده یعنی جبر کو دمک کرد از قالا گلک چتان دکم و جبر کو نهال فرانسا یعنیش لأوروپا جی پشتیشه روجاوا کرد هنکی هاتن ناسکرن هنکی انسان خوازن چیروکا کرداجی ادی هیم ببن بدیوه که بی آواجی من هیسکر جبر ویجی به فرانسی من خواست از ریسکا خواه بلیزم لهلوی اکونومیک جی هنه یعنی از ویجی بیجم یعنی أنا من خلات فهمنا كجبركو إزدزانم تجلك ليستيان كردي جي ليستيا لو مازوي برسات كمازوي جي بيجم لا بس كريكتنا از جدلي خود أخوهم يعني از بيجم والكيلكاوي از بي برسات جيب كم از بارم من بقول نابرده شو أبن ببورة جبركو باريسيا متماشى نكري في برسات كمونولوج كام دو ليست كبانه استني مع ليست كبان ديك تاني ما مجلسنا كيف مرهية أوكي كلام كه هري يعني بفي هواي مخصك مچیروکا خوش در هنر خراجی گوت بو یا کومه نفسی بو اویجی قبول کرد و هم هفرا لیستن و دمک کرتا ما بودجه که جی زفت کرد یعنی مخابن الولات روش ناو قصير حتى لفر شرطو مرجان هنري پر باشترن دما خواته كتابت با اوه کی دکاری هلاوی اکونومیک جيكي زفت بكي وخباتي خواه بدوميني يا بجرا ميج خورا گوچماز في ليسكي بفرانسي دليزم بكردينا باشي ادبجم نهاد بجم باشي كواز بفرانسي دليزم جبالكو مخابل دياسبورا هنرا كرد پر بسر نكبتيا جبالكو شرطو مرجع كردستاني هر هفته قطيامه گيچتي چه دبه کرد ربنا سری خواه نکارن جه اشاره کن که کارو خباتا بکن یعنی جبر ویجی من هم وقت آلترناتیفه کی آوا کرن هم جهنه کی قالا چروکا کردستانه کرن چروک هر چخاص چروکا من بجی از قالا خواه شخصی ناکم یعنی از قالا تشتی کل در دورم در باز دبن از قالا واندکم یعنی از قالا یعنی از جنراسیونا مش کره حتی نی کره هاته او برخوادان تیک چون دیسا جنوبا برخوادان هیوی کرن تیک چون برخوادان دوان شانوی وک ام بیجن چکه کی بکارانین دوی هلی دا چاوات که تودکاری ویا زیرتر استیزه بکی تودکاری خوشتر و بیجی هنه کی یعنی دوی چارچاوه دا بو خبات کردی جز کله که دکم ناش خم خبات شانو لیسکه که کردی جی آماده کن مخابن امراستی پاندمی هاتن دیسا لورنها قد فکرنا کورونا هی جمعه کی وابو مه کی یعنی به ویایه اوامن و تا پرسخویا ویجی که از کرداسی برسفای بدم دم از دنویسینم براستی دما پرووایدا تکسامن اول با تکسامن تی آواکرن یعنی فکرکی من هیا و ام بیشن چارچوبی هنری کی دیاره لی به پرووا کرن لگرین یعنی وک با آتولیه از تکسی خود قدینم یعنی از وی بیشم دما کو از دست بخوابات دکم تکسام سری سر نقدیه از با آتولیه بچرباندنه لیستیکوانی بچرباندنه کاراکتر بچرباندنه چیروکی آواکرنه دراماتورجی چه آوایده به دقیقا پرووایده دما پرووایده از دقیقینم جبر کدام از جن پیتر بروک خبرتیم روزا یکم خبرته دستم دا 3 روپل هبو دما کو پشتی 6 ماه خبرته بو 130 روپل یعنی اوجی ربازه که بوی آوای کارتینه پل خوشم مچو من جرباند یعنی مجی کلک سوده جگرته یعنی از وی بیجم دم از تکسکی نفسینم از سدی سر معصی ناقدینم از هلی پر او دیلم پر جی والا دیلم جبو کل سر صحنه دم خوات دا از ویا پیشوا بخم لورج برکو آوانتاژ که ویا واجی هیا جبو تو خواتا خو پیشوا بخی فون هنه دم تو فوناجی بدست بخی دم که تهیه کو تو ویا پراتیزا بکی تو پراتیکی بکی و خود خاطر بکی چه دبه اجی جوی فایده بگیرم یعنی
سپاس دکم کاورن بهورا ورن سر مجارا کو ev mesela destpêkê de min qala mijarek kir me got dema ku em dixwazin qala şanoya Kurdî bikin gelo em ê qala kîjan hêlê darek mezin heye em ê qala kîjan evkê bikin bêjin çi guliyê darê bigirin guliyek nîne du gulî nîne lê hêviya me ew e hemû gulî bigihên kokek mezin lê mînak pir caran em jer nehaydarin berfîn taybetî qala wê meselê kir demek berê ev ji 6 sal berê 6 nîne 5 sal berê festîval ava dibûn gelek lîstik van lîstik dihatin cem hev ew meseleyek pir xweş bû demek hem lîstik van hevdû nas dikirin hem lîstik hevdû nas dikirin derhêner hevdû nas dikirin û dibêjin di baxçekî de em diciviyan yani 10 roj bejî 15 roj bejî hemû ji rojhilat ji başûr lîstik dihatin ji Stenbolê ji Ewropayê lîstik dihatin û em nav baxçeyekî de heftekî ve 10 roj ve diciviyan ji hîn sedemên taybet û piştre jî sedemên qewimê ev demek dirêje çinabe şano hê jî didome şanoya Kurdî li Amedê jî li Wanê jî li Batmanê jî li Fransayê jî li Stenbolê jî hê jî didome yani di vê perspektîfê de hûn çi difikirin ji bo ku mirov bige darek wekî darek dinevir bifikre ji bo bige wê koka darê bihevre tîçe ve ji bo şanoya Kurdî de yani ji bo min mesela ez dikarim yani problem nîne yani em belavela jî bibin ji hev yani ev ku mühim hêza te çi ye tu dixwazî çi bikî eger ku tu şanoyeke baş bikî yani li ser wiya hûr bibî li gor min ew mühim e helbet wê rojeke bigî em bigîjin hevdû yani jî xebatên xwe em nas nekin jî yani jî em ji hevdû ew qasî nehaye darin helbet em dizanin kî çi çirke lê carna hin komên em bêjin amatör yani jî biçûk hene em nizanin li ku derîne çi dikin yani jî carna ji min dipirsin mesela dibêjin yani tu dikarî ji me re lîstikeke pêşniyar bikî yani belkî em wana nas nakin lê helbet ciyekî de tiştên baş were kirîn em ê rojeke bigîjin hev li vê derê armanc ew e ku em bi aliyê estetîkê ve bi aliyê formên xwe nû bi şêveyeke nû em şanoya xwe bînin asteke bilind yani em hin di nav ceribandinên de lêgerîna xwe bikin ji ber ku ev ne tiştekî ye ku tu dest pê bikî wisa zû bi zû biqede ew ji bo min rêyeke dirêj e em belkî ji bo xwe em dikarin bêjin ji bo min ev rê 16 sal didome û heta ku ez bêjim niha dikarim ya bêjim heta ku em rê min têrî bike yan jî derfetên min hebe ez dixwazim di nav şanoya Kurdî de helbet cî bigirim û helbet zêdetir karên xweşik jî bikim ji bo min piranî ew mühim e yani ev min têrî jî dike yani ez bizanibim niha ji ber ku ez kêfxweş dibim niha ez çûm mesela vê havînê malbata min ji ber ku li Bilîsê dijî ez çûm li vê derê ez li vê derê hîn şanogeran nas kirim ew hatin ew bihîstî bûn li ser sosyal medyayê bihîstîne ez li virim xwe gêştine min em hatin bahev em li ser şanoyê axivîn ew piranî mesela kêfê dide min ji ber ku ez dizanim li vê derê komekê heye û li ser vana xebatê dike û ceribandinên nû dikin û vê helbet dizanim ew bige ji asteke din jî yani belkî em bi vî alî de dikarin eger ku derfetên me hebe yani jî em bikaribin destê xwe dirêj jî wana bikin ew mühim e yani em yani em bêjin ku tu ne tenêyî em bi hev re helbet dikarin tiştên baş jî bikin yani jî eger ku derfetên min hebe ez dixwazim mesela herim bi wan re karekî jî bikim ew ji ber ku dixwazim yani hez dikim jî tiştên wisa jî bikim bi rastî min got yani ew çavêjim kêfxweşiyeke mezin e ji bo min yani niha tetvanê yani jî em bêjin rihayê
هن ام بيجن ده كس يعني 5 كس هاتنه باهم خباتك كده دومينن وان شرط ومرجاده يعني لغور اجبر كل فيدري مثلا انها ام بيجن شانو كردي براستيجي تشاوا بيجن لوكسك مزنه يعني تو بكي لأجر دونا وان شرط ومرجان دا او كس جبو في قادي خباتك بكن او جبو من قلت يا دلي من يعني جي خوينا من كل جانب ديك اسبر كل جانب دبم جبو ما تشتانه بریا سپاس برفینزن دولو بریا برسداینا تارم از دخوازم تشتکی و بیجم چما من به پرسکر همو پرس نبه برسدن اف خباتا هفپار آکو وقفا اسماعیل بشکچو و کارگه به هفره دکن یعنی هاو ددن با اوک پرسپکتیفک دکنالی نیز ببین او پرسن چاندی و پولیتیک در خیلین هوله و سر هور ببین hani min bi taybetî lê pirsê ku dibe ku pirs bimînin jî pirs jî girîng in yani pirs hebe her dem girîng e lêgerînek bersivê bixweretîne ji ber wê kêm ya ku aram bersiv bide ez vê jî vebêjim em kerim ke yani sedemê vê gelekin elbette ji ber ku Kurdistan شخوا مخابن چارپرچه هلا وی ام بجن دیاسپورا ترکیه هيا يعني قدا كنا برفينه و ام بجن اوروبا هيا يعني هر دواليج جي پنابرينه هم اسطنبول هم قدا اوروبا لي از هویدارم دمن پیش دا دمن خوش دا ام بکاربن بنجم هبدوش بلکو دما مقاله شانو کردی بکن حوجه ام حمی کماسیوی و حمی سرکفتنی بینن جمع هفدو جبوک سازیبونه کی آقا بکن یعنی کنفرانسن هفار چه بکن و بشن دبستان تین آقا کرن سر دبستان بین آقا کرن بچه وینه نقاش ما پیش رو جیش برکو شانوی کردی حتی نی روزنامه هنگی برخوردانه کی حتی نی ورهات ایرو خدا قبول کردن هر چخاص ایریشن مزن دوان سال داویدا همی قدا چند هنره دا و بتایبتیج قدا شانوی دا هبنسه ایرو ام بیشن سراویا بردوام کرنه هزا خوش جپاشه روزا خو دگرش برکود از کارم بیشم که همیوی تملوی ساغلام هاتبون آویتن جبرویه که ایرو بردوام دکه و جبرویه که ایرو ام هاتبون نویل اوروپا دا اجدر کتبن ام تیدا اصرار دکن پیش روز بگن هاتنا هف از باورم اوی رونی ببه و هم اوروپا هم جی لقادا باکور هم جی لچار پرچه کردستانی حوجه ام پر بین گل هفدو لدما ماتن گل هفدو دی حوجه که ام هیله خوی همی ایدئولوژیک و پولیتیک دین هیله کی جبر که حتی نیرو وانا ام پر کت وان کماسیا لسر مجاره کی لسر شانوی بلکی حتنا گل هفدو و چوا ویا پیش بخن و هی بکن yani mesela teprsek ki seyda tego şanوya Kurdiyan şanوya Kurd مخابن şanوya Kurdi şanوya Kurd tneye jberku şanوya Kurd çebibe hawcaya bisala em pratika wî çebikin em bigêjin ciyekî ku em bêjin forma ku hatiye avakirin ev jberku mesela em mînak bidin şanوya İtalyan şanوya İngilîzan şanوya Yunanî em bidin بحزار سالا خدان قبول کردن یعنی ایماجی هیچی هم بر هبونو تنبوی داد چنتین شبرویجی نها شانوی کم تکن شانوی کردیه زمانوی کردیه لش خود سرده ما ایرو دا گوتونه شانوی کردی شانوی کرد ترک نظام عرب و فارس و اب فرشی زده نمایش خو ایرو جبر کو دنیا بیه گلوبال و بچوک بیه دنیا بیه گنده کی یعنی ایرو هر یک کلمه جه کیه مهدن جمع هفدو ام داخلن یعنی 5 سال بره در فدک می بیاوی تو نبود 10 سال بره قد تو نبوش خواه لی چاوا ام دکارن چند خواه خروج چند خواه که هم هر تم دویژن پیروزه جوه استفاده بکن و به استتیک نو شانوه کی درخن ارته شانوه که یک تیپ جیش خواه بچه نبه جبر که هر کس دهیلا خودا باوی که دون دخابته هر دیکی به پیشنیاره کی بکه بخبات خواه پیشنیاره بکه یعنی بجه از وی خباتی تکم
û piştî ku vê çandê vê şanoyê xwe da qebûl kirin pêşerojê de mirov dikare bêje hêlê wî Kurd hêlê wî Kurdî çine çawane ew jî bibin xebatên akademî û salê pêş de ez bawer me vê kes jî li ser van meseleyê bixebitin yanî. Gelek spas dikim. Ez ji berfîn zenderliyê okurim. Ji Aram Taştekin me gelek spas dikim. Li ser navê kargeha Vakfa İsmail Beşikçî ev sohbeta we ya ku wekî avê herekî pir spas dikim. Ji xeynî wê hevalên ku nivîsîn û ji me re silavê xwe şandin, silavê xwe ji wan re jî dişînin û kesên ku temaşe kirine û wê bikin. Gelek spas. Şeva bimîne dixweşiyê de daxwaze ku an tiştek û hûn dixwazin bêjin heye? Ez jî dixwazim dîsa spasî ji Vakfa Beşikçî û kargehê re bikim û zor spas ji bo te jî û spas ji bo hevalên berfîn jî ji bo temaşevanê me jî spasiyê xwe dikim. Rojên xweş bo we dixwazim. Zor spas. Ez jî spas dikim hem ji bo Vakfa Beşikçî hem jî ji bo te hem jî ji bo karge malî ava. Yani vê ev pirsgirêk yan jî ev derdê me vê her tim bibe lê em dizanin em di nav kolonyalîzmê de ne kirin li Tirkiyeyê em bêjin lê armanca me ev e ku em van tiştane çawa perspektîfeke dekolonyalîzmê ava bikin. Yani ji xwe li gorî wî ya em dixebitin. Heta niha karên me em bêjin di nav van şert û merca de dîsa jî gava ku destê ji şanogeran tê em di cîve dikin em bêjin not û yekê navenda çanda Mezopotamyayê dest pê kiribû teatra jiyanan û piştre seyr mesel ava kir ciheke û piştre şermola performans em bêjin paşê şarederiya Amedê û Batmanê hinkom hene vê ev ji xwe bidome vê ev hez em gava ku em ji hev du hêz bigirin yan jî em xebatên xwe bi kalîte bi estetîk em vana bibînin em ê zêdetir ji hev du hêzê bigirin û xeyalên me vê zêdetir mezin bibe. Tenê hevcê ku em viya bizanin em ne tenê ne em bi hev re ne em bi hev re dikarin zêdetir karên xwe jî bilind bikin. Em dikarin Kurdî jî bigîjinin her derê Kurdî hunera xwe ya Kurdî. Tenê hevcê ku em van tiştane biçûk nebînin em xwe biçûk nebînin yani nebînin ji ber ku êku em karê wana yani profesyonel em van kara dikin û em nav van şert û merca da jî karekê bi heqî û wekhevî dixwazin li gor wî ya jî em ji xwe dimeşin û vê ev meşa me jî heta ku emrê me têrî bike vê ji xwe berdewam bibe. Spas ji bo îşe jî. Gelek spas. Baş e bimînin dixweşiyê de dem baş. Êvar baş. Eyvallah baş.